Mmasepala wa Mangaung ke o mongwe wa bomasepala ba ba nang le matsapa a go phutha madi a lotseno. Ditlamorago tsa COVID-19 di amile matsapa a masepala go phutha dikoloto fa borrakgwebo le baagi bone ba re ba dikobo magetleng. Baagi ba boleletse masepala fa ba kgobegile marapo ka ntlha ya ditirelo tse di kwa tlase. Ripoto ya kotara ya boraro ya Local Government Section 71 e tlhagisitse gore sekoloto sa badirisi se feta dibilione tsa diranta di le 255. Kgabagare, Masepala wa Mangaung o kolotiwa dibilione tsa diranta di le 2 ke mafapha a puso a farologaneng. Masepala wa re dikoloto tseno di ba thibela go fa setšhaba ditirelo tse di tshwanetseng. Re tsa boipiletso le majoro wa sebaka o ntse boipiletso ba gore masepala a kgone go fana ka ditshebeletso tsa mantla. O tla tlhokala gore kaofela batho ba le gore ba kolota masepala ba patale mekitlana ya bona. Masepala wa Masilonyana le wa Mafube mo Boshenjana ba ne ba nea badiri di-vouchera go reka di-grocery morago ga gore ba palelwe ke go ba duela dituelo tsa bona. Lefapha la kotara lo thusa bomasepala ba Freistata go tiisa matsapa a go phutha lotseno. Bahlanka ba mmuso ba ka sehlogong ka haro lefapha la rona la kotara ba thehe dihlopha tse leng hore ke tse 12 tse tla tsepamisa maikutlo tshebetsong ya bomasepala ba rona ba 23 ba Freistata. Mo kotareng ya boraro ya ngwaga wa 2020 le 2021 bomasepala ba di metro ba ne ba kolotiwa dibilione tsa diranta di le 150. Kamogelo Siekwi, SABC News, Bloemfontein.